Shall Leach on the moon! The gcoinne Beidh! Cúige Mumhan! Good luck, lads. Do the business for me at the weekend now. All morning get Teachtaireachtaí lads. Tá money na gamasti. I mean, it's only Toulon. Come on, Munster! Come on, Munster! Let's rock and roll! Sus gus tréad, goodlí go gcluiche. Dú dhéabas mis géal an West Terrace View blogger, Tá ag dulga mar sé leis an arm darag, Tá má bhráta tá má passport agam, Tá má ticéad agam. Beidh áras an dain uring nóir beidh an bua ag Cúige Mumhan ag Chorn Heineken. Múna bú. Díomh, Paul a Slimní an seo, America crostalta leis na lads I gcoinne Toulon, beidh sé dhheacair, beidh sé crua ach nóra searsúsnach trid leis na lads, beidh sé tá. Go on lads, you've the stuff to do it. Hi, I'm Finn Connolly. I'm from Dublin. Good luck, Munster. Anam me se Colmhartán agus Connie McKeary is imriam the Rugbaí gcoinne. Na imróí sferlam na Simon Zebo, Paul O'Connell agus Conor Murray. Tásúla gom go feiceigh mid Munster I sa leathcheannais. Cúige Mumhan bú. Is me se Conor Canada ó Cúntaí Kerry imriam do Rugbaí gcoinne. Na imróí is fardam na Simon Zebo, Conor Murray, Felix Jones agus JJ Hanrahan. But bhalam mará go nairí leis an fur an Domhnaigh, agus is dólam go cíimiid iad sa leathcheannais. Na imróí is fardam ó Cúige Mumhan na Simon Zebo, Paul O'Connell agus Ian Keatley. Is dólam beidh an bua ag Cúige Mumhan Domhnaigh, agus dólam beidh mé an na hásta dul bhalla ón rank. Nor a big boo ag Cúige Mumhan boo. Hip hip! Hey! Hip hip!